Мы рады приветствовать вас на церемонии вручения 5-й ежегодной и в то же время 1-й юбилейной. Режиссерларга гел кызыклы пьесалар элегип турсын, артистларга иштәлекле рольләр телим, рәссамнарга буяуларыгыз кипмәсен, ут куючылар лампаларыгыз бер кайчанда сүнмәсен, тавыш куючылар микрофоннарыгыз гел эшләсен. Dikkat ve ihtibar hürmetli ve gizzetli hanımlar, hanımefendiler. İkinci plandagi eng yaxshi xotin-qiz roli nominatsiyasi. Albatta, men e'lon etasi xotin-qiz Tatar sahnasining tuzanın sirini etib tortqandir deb o'ylayman kirfigina. Bu Tatar sahnasi bo'lib chiqmadi. Galina Юрченко. Казанский государственный театр юного зрителя. Честное слово, я не ожидала. Спасибо большое. Марат Хабибулин. Афинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая. Hayırlı kеш, bayram bilan, oshida tatlı da sahna tuzanı bilan to'planuvchi xizmatdoshlarim, to'ldirgan uchun Atiyaniga, rol kirgan uchun rejissyorga rahmat aytalar bo'lay. Albatta, bizning akademiyaga, muhtaram juriga bek zo'r rahmat. Xotin-qiz rolinin eng yaxshi boshqaruvchi nominatsiyasi. Dünya rolünden. Rejissor, teatrımızın talantlı artisti Radik Baleyev'ga rahmetlidir. Bek zo'r rahmat sizga, shulay жылы alkışlarınızla. Номинация «Лучшая мужская роль». Eng yaxshi ирод роли номинацияsi. Razin Bütün aktör şuşular layıklı. Biz bütünümüzde buldurabız. Tinde aytilgan so'zlar bo'yicha. Men rahmatimni aytasim kela, diyaniymi, oilama, mana o'zimning kollektivima, Sholli teatrima.